Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Of course namuntlha hi ta hikhela hi Jimmy the Caterpillar Man of War. Loyi hi nga ta hi khe hi n'wi linka vhele na Benny Mayengani the president. Ya vhele hi ta tlheriwa laha hi nsuku mhaka ya kona vhele yi ta yi related to nsuku hinkwayo. Yeah, so ka siku ra ti 23 ta March after the results vhele ti humini ta Big Brother, mi nga mi voni video already yi create-ini. Ya swilo hinkwaswo swi break it down laha ka ta video i famba ka se vona ni ta vekela a link on top comment. So of course suka nga winanga mi nga mi ya yi vona, ya mi kota ku vona na a position there. Yeah, before hi nghena ka video ya mina I'm very sure yi ta yi lehi nyana hi to vheta yi covera la. So guys, tanihileswi mi swi tiva ku nsuku vhele a nga ha winangi. Ja ivi a kombisa ku lava tsakelaka ku donate va nga donate. Ma vona mhaka leyi, so ti-details ta yena to sungula hi teto ni nga ti vekelaka on screen. Swi kahle ni va ni swi veke kahle as Master T, a ku na munhu la fosteriwaka ne. Munhu loyi a tsakelaka ku va a donate a donate, a hi xikolokolo ngopfu ya Pitori. Swilo leswi munhu a swi suka mbilu ya yena i nga swi nga swi endliwa ku ri xikolokolo ho ku fosteriwile. Loko la ku donate wa donate laha hensi as Master T, na n'wina mi nga ta donate mi nga vuyi mi ta comment ka channel, because it's not like mina ni la ku vanhu kha ni languta ku loyi i donate-ini loyi a nga donate-angi. No, loyi a tsakela ku donate a donate, details teto ma vona mhaka leyiwa. Then na khadi vhele rero ri nga kwala vhele ni ya beka pause. Lava la tsakelaka va donate a va donate, ende a ku fosteriwe munhu. Swi kahle swi va swi veke kahle as Master T ku ni nga famba ni va trouble va ku hey Master T a kha byeletela vanhu ku a hi donate-ini. No vula lava tsakelaka ku va ku ri xikombelo from hensuku ka lava tsakelaka ku va va donate. However, Jimmy the Caterpillar Man of War swi munhu tiva ku fika create a video la nga fika vula marito lawa. Sorry ni vona Benny a byela vanhu va 40 nsuku ata vanhu van'wani vo fika va vangela n'wana wa vanhu minyama. Ma swi tiva ku mina minyama ene minyamini, and a mi lavi ku vona munhu un'wana a va henhla ka n'wina hambi a vulela yini Benny ku vanhu a va 40 nsuku. I don't know a swi ndlela hi leswiya, a hamba famba door to door Benny a kombela vanhu ku va n'wi vhota ka political party ya EDP. A nga votiwangi mara i byela vanhu va vhota nsuku. Mi chele n'wana wa vanhu mabadi. Yes sis, next time focusani ka swa n'wina. A mi swi lavi ku kondletela vun'we va Benny. Loko meni ku a kondleteriwe vun'we ka Gaza, you guys mi lava ku tshama mi ri henhla, a mi lavi ku khompita na vanhu van'wanyana. Munhu u fuwile ku jamukeni. What's happening? You know, loko ku ri Benny Mayengani a nga endlangi sweswiwa the same thing leswaku a vula ku a hi voteni, loko se nsuku laha a nga winanga, Man of War ta ku ri munhu wo sungula a ta kha blame Benny ku Benny a nga ri ku kondleteleni ka vona. Ya a nga ri ku byeleni vanhu ku va vhota, mara a kha endla so. So a yo yimela ngoya ku a lose phela. The thing here which you need to understand i ku during the period loko a kha vula swilo leswi Benny Mayengani, Man of War a nga vulangi nchumu at all. Loko Benny Mayengani kha a support, loko ku ri sweswo wa nga vulangi khale ku hey Benny Mayengani a nga support. The main reason yo va Man of War a nga swi vulangi it's because a swi tiva ku Gaza yi ta va yi ri henhla ka yena, yi ta va against yona because hi yena loyi a nga wrong ka that case. Mara mhaka so a yimela vona the results. So in other words, nga vula ku Jimmy the Caterpillar Man of War is celebrating ku va nsuku a wini, I mean a losing only because Benny Mayengani a ri ku support-ini. That's the whole entire point kwalano ka side ra Man of War. Lori loko a lo wina a nga ta vula leswi. Machangani hi na vuciva Machangani, ene mina a ni nge va blame Machangani ya ka hina loko va nga votangi van'wanyana. It's because ku wa vona loko munhu a ri na mali ma swi vona ku va ndla hi vanhu lava nga na mali ka social media. Ma swi vona ku va ndla yini leswi va nga ku xindleni ka social media. Se vanhu va hleketa ku loko hi vhota munhu loyi a ya kuma timiliyoni lezi, yo ha hi n'wi vhota a kuma timiliyoni, yo vanhu va khomali va khola hi swo sweswi hi to teti. Next time vanhu va ku fana na n'hweti ti-influencer n'we vanhu va ku tshamela ku la ku voniwa na ka social media. Guys, loko swilo swi nga mi lavi humbani ka swona, more special guys. Ku ri guys melo miyela ni ku hwise na swi kasi Man of War a yi dzahi yini kwalo guys. Kasi guys support Afrika yi kuma njhani siku if ti-influencers ti nga ri ku vuleni ka chuma fike ti yi kuma njhani.
Yes, of course tin'wana yes a swi katsa vudyelwa I agree but yes swi pushini kwala ku vanhu va kota ku vhota a fika voterisa kwihi because hina man of mina as masathini ni le ku rileni ni funding ku loko a hi yo kuma mo funding ku kumeka more people va kota va kha va swi endla hi lowu man of i tile ku opposing i ta hi sayiti ra yena and man swi twisisi phela ni suka a ngo va political party a ri open to ku va a voteliwa hi munhu un'wana na un'wana so na vona vo man of a hi expecting na vo va kha va phusha kwala a kha phusha swinene ku fika ku votiwa a hi zangi hi swona kha swi endla mara yena it's the same person a ngo hi fuko kondleteliwa vun'we but loko hi cheka yena a nga phushanga a nga ri ku phusheni ku phusha ni ma swi tiva ku hi vula yini ku phusha munhu a tshama kha vula ka hi voteni a posta tilink a educata na vanhu a nga swi endlanga hi leswi mi kuma ku i tshama ri ku opposite ka each and everything lexi nga ku ndluyi mavara mhaka leswi swo wrong ngopfu it's wrong man of very very wrong that's why mi vona se ni tekateka ti-video so ni tsalatsala ni vulavula is because of na swi vona mehe ku endla ka yini ende van'we mhaka leyi ni yi teka easy n'we nga khoma mali guys dyani mali na vana van'wena na swi tiva ku mi timillionaire guys we already know and there is no need ya ku mi komba timali there is no need ya ku guys dyana timali ta n'wina we don't have a problem na timali ta n'wina that's why ku dyanana ku tirhisa mali mi nghena hala na hala mi moxela vana va vanhu because at the end of the day mina ti-enemies moxela vanhu mi moxela vana va vanhu because at the end of the day mina ti-enemies mi tshama mi khi mi vulavula nonsense ka social media lava nonsense leyi mi vulavulaka yi va tlhavaka lomu ka hi kombela mi ta xo karhi vanhu lava va teka swilo leswiya serious mi nge swi support fear mi vulavula nonsense ka social media mi tlhela mi hetelela mi kombela vanhu ku ni kombela ku mi endla wo so a hi endleni so hi endle so na mani na wa ku riketela vanhu everyday la that's why mi vona hina ku tshama hi ri vocal hi tshamaku hi khi hi bifa vanhu hi nga zangi hi vulavule nchumu hi swa vansuku hi ku a hi swa menofo nsuku a nga ngheni helo vana o vo vhota hi ku tsakelaka a nga zangi nghena helo menofo ku mujamujam swi nga ku swi vuleni hikuva ni tivhotsi leti a ti nga ri towards vanhu valava a nga ku va rifeleni kona ku va tshama kha va rhoketela vanhu phela swilo a swi nga ri towards vona swi ri towards nsuku a nga voteliwi vona so point yeleyo a yi le ku twisisekeni a yi le ku mekeni ka sense ne it does not make any sense leswi hi nga ta swi vula in overall like mina as Master yeah and stuff like that okay vangela n'wana wa vanhu ku a nga votiwi va ku vona ni khatapila ya luya a bifetela ku beni menini a ku meni ni vota nsuku va nga voti va ku okay hi luya khatapila bifetela beni u kuma n'wana loko ni bifa beni va swi teka personal se va ta vota njhani hi luya beni ABC dumelana na Mr Post loko ya teka video a nga hi voteni nsuku va seketela wa Mr Post ve nge yi ngheni swona sweswo if va nga la ku vota u ta va nga voti phela this thing ya ti-vote it's down to the decision ha swona sweswo se yo ku nghenisa ka swona swi nga ri hlanganiki a swi le ku hlanganisi leswo a hi swona vanhu va vhota ku hi leswi va tsakelaka swona ti-vote is two different things a swi fambisana helo na music tifan ta na ta hosi ngomeza the boss a ti ri ku voteni ti ta ti tsakela ku va ti kha ti vota that's it hi ku vhele a wu ngo vula yena ntsena ku a vota ku votiwa ku ti-influencers kasi swilo swa ku ko foliwa beni ma yenga ntsena swi hlangani swilo sweswo a swi hlangani it does not make any sense ve nge yi ngheni a changani na vuciva ene vuciva lebyiwa loko hina van'wanyani la ta ringeta ku hi byi hunguta ku vatsonga machangani khomani van'wanyani va tirhisa mali to divide us ene na van'wana mi tlhamuwela ka swilo swa ku fana na sweswiya ma swi mara still hi khomana njhani hi mani foni leyi a kha a tsandzeka no a hi voteli nsuku a nga ri ku phusheni na yena a mi vhevhexelo ku ri a ku yiwile still a tata na yin'wana point a ta na yin'wana point a ku ya mi ta va vona mi ta vona va ta va tsandzela nsuku va ta va nga tsandzela na 2 million yena mi ta va vona stay away from me swa menofo swa lolowo se ku ka ni hi fike hi report hi to swini but it's very very disappointing man ku ndleka hi sweswi ma swi vona ku ndleka hi SS teka ti-video ke mi ya vula mi ku sori a dilaki hi nzamini chela vana vanhu swinyama
hayi loko mjamjam se loko a va nga phuxanga the same jibi the kata vela menof a ta na point yo ya a mi karhi ku n'wi sapotela a mi karhi ku n'wi sapotela a mi n'wi sapotanga so a mi karhi ku n'wi voteleni so ma swona a swi hlangani swilo swa menofo a ta khavula tani a ta khavula tani ku a mi n'wi sapotanga ti-influencers a mi lo wi hinkwenu gaza hinkwayo a mi lo wi se swi ndlwini still hi loyi tivi yin'wana point hey a mi fika mi nga vulanga nchumu hi swona mi n'wi chele xinyama a mi fika mi nga n'wi buka a mi fika mi nga n'wi votela a mi fika mi nga vona a voteriwa so a thyaka gaza hinkwayo like who is he swi nyangatsa ngopfu mani yes one thing lexi fanekele u xi tiva hi mehe i ku loko u ri munghana wa mina va nge ku bi ni ri kona never a swi kona sweswo va ku phani ri kona a va nge ku bi ni ri kona ni ta ku siya va sala va ku mura u ri one va nge ku bi ni ri kona